want, tell me what I want. Just keep searching on, it's never enough. Cup after cup, blunt after blunt. Dobar dan, šta ste vi trebali? Dobar dan, doktore. Ja bi trebala pregled, boli me glava, zub. Ne znam ni ja više, doktore, šta me boli. Možete li, molim vas, pregledati? Ja crčem od bolova. Nisam ja za to, doktor. Možete pokušati od kod kolege, slobodno. On je za to. Dobro, hvala vam, doktore. Pokucat ću vam. Dobar dan, izvolite, šta ste vi trebali? Dobar dan. Ovaj doktor odavde mi je poslao da dođem kod vas. Ne znam ni ja šta mi je, ali boli me ovdje glava, zub, ne znam ni ja šta je. Možete li, molim vas, da me pregledate? Ja sad imam puno pacijenata. Idite kroz hodnik pravo i prva vrata desno. Tu se obratite, tu će vas primiti sigurno. Ja sad nemam vremena. Dobro, doktor, znači da idem samo na vam drugi odjel. Dobro. Ja sad da nju pregledam, mene briga za njezinom glavom, zubom, da ja vidim gdje sam ja stao, da vidim koliko sam danas zaradio para od ovih pacijenata. 20, 40, 60... Viš da nemam vremena, ja ne mogu ja nju sad pregledati, treba brojati ove volike pare što sam zaradio. Ima se puno posla, ne znam šta da radim. Dobar dan, šta ste vi trebali? Dobar dan, doktore. Mene boli glava, zub, meni su rekli da dođem ovdje, sam na pravom mjestu. Jeste, na pravom ste mjestu. Sačekajte tamo, kad budete na redu ja ću vas prozvati. Dobro, doktore, sačekat ću ja. Oj, vreće kako me boli. Nadam se da će ovaj doktor brzo. Samo da vam kažem, pauza je sad pola sata. Možda se poveća i na 2 sata. Sve zavisi kakve bude volje, tako da nastavit ćemo za nekih 3 sata. Oj, brećo draga, kako sad, doktore, pauza. Ima li ko da mene pregleda? Ja crčem od bolova. Sljedeći. Aj, napokon ja, nakon 3 sata čekanja. Gospođa, vama nije ovjerena knjižica, tako da ne možete sad ništa da uradite, dođite drugi put. Pa doktore, možete li, molim vas, nekako me preko reda stavite ili nešto, da me pregledate, da vidim zašto me boli ovdje. Pa, kako vas ja mogu primiti? Pa možda vas mogu primiti, sve zavisi koliko imam vremena. Evo, ako treba, doktor, daću ja vama i para, samo recite koliko treba. Evo vam 100 eura da imate na kafu, doktore. Oh, najviše volim ovakve pacijente kad mi daju na kafu. Niste trebali, ali hajka ste na voda, već dadnete, hvala vam puno. Da mi samo recite, šta vas sad boli, čemu je problem? Pa doktore, ovdje me stalno nešto boli kad ovako dirnem. Čekaj, vas boli kad dirnete ovdje, jel? Pa nemojte dirati, ja toga, riješen problem. Ništa, haj vidimo se, nakon je sad kraj smjene, čućemo se. Aj, braćo draga, u koju sam ja bolnicu došla. Pa bolje dok sam se ubila sama nego došla u bolnicu, haj ode kući. Jesi li to ti?